Uyabona? Lifikile ivangeli esizweni sama lilethile ukukha nezinhlanhla imikhuba yobunyama iyaxoshikwe sibikelela ubusasiyabithingele lifikile aseke ndazalwane. Amen. Ngithanda nje leyo ndawo ukuthi imkhuba yobumnyama. Haleluya. Kwathi makufika ivangeli yasuswa imkhuba yobumnyama. Ukuthina ke kwasuka nemkhuba yokwazi ukuthi kukhonzwa kanjani. Amen. Thina esizalwa abazalwane. Amen. Amen. Sazi ukuthi lento esayibuka kubazali kufuneka ingene kithi. Amen bazalwane. Ihlale singayifekethisi, singathathi ngokuthi ngoba alibonke igama lenkosi. Ngiyabingelela ke kakhulu ngibe yibhimbi kubingeleleni. Amen. Ngibingelele bishop, ngibingelele kakhulu omama abasihambele uGcobo la. I'm honored to stand here. Amen bazalwane. Ake sivule incwadi kaEzra chapter 3. Ngiyambekezelela ngizofunda nje amavesi angeqile kodwa ku5. Ngicela nihambe nami Ezra chapter 3. He has done great things. Hallelujah. He bless the Lord. Bless the Lord. Oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Asicale verse 1 lithi lapho isisondele inyanga yesikhombisa abantwana bakwaIsrayeli besemzini abantu babuthana eJerusalema njengomuntu munye. Kwase kusuka uJoshua indodana kaJoseph sabazi ingcucu kwasengathi into engaphephuka yapheshulwa umoya yahamba. Lithe isihambile lelitshe lase liyaqala liyakhula nje nakugcwalisa umhlaba. Hey Nkosi yami. Jesu uyabuya. Hallelujah. Hey uyabuya. Jesu uyabuya bazalwane. Uyabonga. Hallelujah. Amen. Akusuki mina lokho ukuthi uJesu uyabuya. Amen. Izinto zikhona emkhathini ziyabonakala ukuthi uJesu uyabuya. Bathi bahlabelelayo bambisisa lokho ngoba uJesu bazalwane ungathathi njengenganekwane. Sikufundile nathi sikufunda kuSunday school namhlanje bazalwane sinentshebe ezimhlophe kodwa akushintshi lutho ukuthi uJesu uyabuya. Amen. La sikhona ke bazalwane la yayisinqotshiwe abantwana bakwaIsrael basuka kwaIsrael bethunjwa uNebukadnezar inkosi yamaChaldean. Amen. Bathunjwa uNebukadnezar lo uthathwa ngokuthi kwakuyinkosi yembuso wekhanda legolide. Umbuso strong. Amen bazalwane. Sekuthatha ke umbuso wesibili yanqotshwa uNebukadnezar abathunjwa bonke bakaNebukadnezar sebefola under lo mbuso omusha wesilver
Amen. Isifuba neingalo. Yasithola khona ke labantwana bakwaIsrael ukuthi sebephethwe manje yile nkosi uCyrus. uCyrus uthi ngelinye lako uNkulunkulu uyayithinta inhliziyo kaCyrus. Amen. Uyayinyakazisa inhliziyo kaCyrus. Ngoba uNkulunkulu ekuthintele ngempela mzalwane angeke kukhulume wena. Kokhuluma izinto nezinto sitshela zona. Angeke sitshele wena ukuthi uNkulunkulu uyakhuluma nawe. Amen bazalwane. Ngoba sesikhathele God said. Kube ukuthi mawuyilalela wena mawuhokela ngomoya uzuthi yabanda letho there is no God to said anything. So wena ngezenzo ukuthi impela uNkulunkulu said kuwe. Amen. Usayimasi ke bazalwane yasixoxela la indaba chapter 1 uthi uNkulunkulu uyithithile inhliziyo yami. Wathi kumina njengoba ngiphila yonke lemibuso yomhlaba ake ngikhuphuke ngomakhela indlu yakhe eJerusalem. Lithi iBhayibheli wakhuluma lokhu wayesebenza kuba i-declaration wakubhala phansi wakusayina ukuthi ngiyabakhulula abathunjwa bonke abafunayo ukukhuphuka baye eJerusalem. Utshela laba babathumbile uthi bonke abathunjwa abaphakathi kwenu bavumelene bahambe baye eJerusalem. Amen. Okuqala lokho kulandelayo uthi lalelani nizobanikeza umnikelo wesihle. Ngaphezulu komnikelo wesihle nizobanikeza igolide nesiliva nakho konke okuyigugu. Amen bazalwane. Lithi iBhayibheli babanikeza izitsha zegolide nezesiliva nakho konke ongakucabanga babanikeza nezinto zethusi ne-free will. Baze beqise. Uyabona umuntu abantu babe inhliziyo ibanje uNkulunkulu. Mina ngeke ngabona abazalwane ukuthi makunikelwa akhipha uwallet ayibambe yonke imali ephakathi kuwallet. Ngezwe abazalwane afika ibeke etafuleni abese yahamba eyohlala phansi. Mawuthinta uNkulunkulu nikela kanjalo. Haleluya. Kukhulunywa kakhulu ngomnikelo. Amen bazalwane. Lithi ke iBhayibheli kuthe sebebaphile zonke lezi zinto khona ngithi umama okhuluma ukuthi izinto ebeyithathiwe kuwena ziyabuya. Lithi ke iBhayibheli inkosi lisinmanini ake ngingahambi ngiyaparaphrase ake nime kancane abe esethi lethani leza zitsha ezayithathwe eThempelini neBukadnezar nibanikeze zona bahambe nazo ngoba bayovusa iThempeli. Amen. Zonke izinto zakhe beyithathiwe zithathwe isitha ziyabuya uNkulunkulu ethithi inhliziyo yabayithathile. Amen. Bahamba labazalwane lithi iBhayibheli bahamba sebekhuphuka ke manje uchapter 2 ngeke ngikhulume ngawo ngoba ukhuluma kakhulu ngezibalo ngoba uNkulunkulu wabesethinta ama-heads ama-families ukuthi awanyakazise kubalwa ke lapho izindlu ngezindlu ukuthi nalendlu yakhuphuka yaye eJerusalem. La sifunda khona bazalwane kubalwa ukuthi abantu abakhuphukayo babe u42,000. Amen. Kwakhona nezitsha lezi ebayibala nazo ngofunda uchapter 1 uyabona ngasekugcineni zasho ukuthi nezitsha zaziningi ngendlela emangalisayo. Baphuma babathunjwa kodwa baphuma nengcebo. Eyabo neyabathunjwa. Amen. Ingakho nje ngimkholwa kakhulu bakwami ngizalayo oyathi mina ngicebile nakho konke. Amen. Athi nakho konke mina ezami ingane ayilali ingadlile nangempela sasingalali singadlile. Izeke sasingadlile lokho enikuphekeleze izingane. Kwangekho masaladi phakathi neviki sasidle lokhari nje weklabishi noma wamazambane kodwa bazalwane sasikhuluphele esinqabezela. Amen bazalwane. Ngoba sasizalwa umuntu owekholelwa ukuthi uma uphuma ezonweni uphuma ekuthunjweni isono uphuma nengcebo. Hamba ukudula ingcebo. Basebenemfuyo labazalwane. Thoka kuneyinkomo ababehamba nazo. Bakuneyimbonkolo ababehamba nazo ngoba abayiphumelanga. Bakhishwa isandla sikaNkulunkulu esiphakemeyo. Babengaphuma bahamba. Ujeremiah wabakhuza thoba bekhona abaprofeti bamanga bebethi hayisohlala 3 years la eBhabheloni hayisohlala 5 years uNkulunkulu wathi uJeremiah wathi hamba ubatshela
ukuthi oganwayo akaganwe, oganayo akagane, owakhumuza akakhumuzi, olima amasimu alima amasimu, ngoba niyohlala 70 years. Bathi abazibalo lokho kusuke kukhishwa generation kuzohambe. Le generation abantu abaphumayo abantu abasha bonke labo babethunjiwe ababengasekho. Amen. Bakuba 70 years. Ubuso uyabuka ukuthi umuntu ono 30. Ayibonge igama lenkosi. Lithi iBhayibheli la sesifunda khona nimanizwile kahle bazalwane ukuthi lapho sesisondele inyanga ka7. Amen. Kusho ukuthi kwaku 6 months labazalwane befikile kule ndawo abakuyona. Nayizwa lento engizama ukuyiveza bazalwane. Bakhuphukile bahamba baya eJerusalem, lithi iBhayibheli bafike bafuna imizi namanxiwa kubo. Bahlala 6 years. 6 months. Bengenze lutho. Amen. Amen. Yabona ibandla elivele lisindiswe nje makade kuyidlalelwa isonto nje. Amen. Abazalwane abakhulumela lo mhanga esikade kumayithi bazalwane ngeke ngithathe ngikujabulele mangithi ngigehleliwe bese bazalwane abangaphambi kwamalo beyisho nje lento uNkulunkulu abeyisho kumina. Kusuke confirmation kumina ukuthi yes ikhokho impela. Kusuka izolo abazalwane bekhuluma la ngithi awunayo imhlolo. Hayi imhlolo ngaze ngathi kube ngiseyingane enkosi ngabe nginomona manje ukuthi bayithatha yonke intshumayelo yami. Ngiyajabula makwenzeka lokho. Ngoba kumina kusuke iconfirmation ukuthi impela bengacabanga ugwala la. Kodwa uNkulunkulu obefuna ibandla lizwe lokhu. Angibonge igama lenkosi. Labazalwane bahlala for 6 months kungakhulekwa kungezwani lutho. Angazi noma babehamba befuna izihlobo zabo yini noma babebheka amalimo obabamkhulu ukuthi khona sakhile inda amanxiwa akithi lawa angazi noma babelo lezo zimpini. Angazi noma kwakuNkulunkulu owefuna ukuthi base ngoba uma ulifunda leli verse lokuqala lithi bahlala kwase kuyinyanga ka7 lefikayo. Bayifika inyanga ka7 lithi abantwana babesemzini babe kuma village lawa akhona noma kuma city beyihlalele. Kwakhona into ebasusayo ibakhuphulele eJerusalem. Amen. Lithi mabefika eJerusalem they became one mind. Uyizwa kahle into bazalwane. Babe njengomuntu munye. Ayingababazana ukuthi masendla kanhlaka akukhulu uthozo wenza. Until sifike ebunyeni. La masendla kanhlaka akukhuluma ke manje ne Word of Grace Bible Church. Ukuthi masindla kanhlaka so hlala kwesikhathi uNkulunkulu asibekele sona ukuthi sisebenze. Ngoba sindla kanhlaka ilo donsa bhekisele mama ukuthi uzwile ku program ukuthi awukho awuze esontweni uma kuweshipa ibranch ethile wena uyahoba nje omunye ukuthi khona lokhu ukuthi futhi umuntu uyashumayela uyayikha ngefosholo uthi kama uyasho uyayikha ngefosholo dayi kaba buntombi le anbo iyiphe yakho iyiphe ezothi mayishunayelwa kube yakho ngoba wena sithina silalele ngezwi likamoya wena uphethe ifosholo uyabaphakela abazalwane uma musibani lo nokukhuluma kakhulu iphe yakho intshumayelo inini kaso ezoshumayela khona umzalwane la ukhala inyembezi uhleli lapho uthi mina lowo nkosi yini lowo nkosi oneness eyayidingakala. Amen bazalwane. Mhlawumbe khona icela ngengelazi ngikade ngibaculela umzalwane uDudu ethi Nkosi Jesu senze sibe munye senze sibe munye senze sibe munye hallelujah uyabazi asithu senze sibe munye senze sibe munye senze sibe munye hallelujah Nkosi Jesu
senze Kusu Jesu senze Kusu Jesu senze Amen. Ngoba abantu abamashing orders ethu lawo masiphuma la kwephasike ukuthi simasha ngalo leli culo ukuthi Nkosi Jesu senze sibe mbongo. Ethi lapho incwadi yezenzo ibandla ngithi chapter 2 noma chapter 3 la lihlangene lihleli liyinhliziyonye liqonda kunye. Then they saw power of God. Okukuthi mase ingekho punye bandleni uyabona lokubona ukuthi umzalwane ebusuku egula ngiyayibonga le nkonzo eniyikhuluma ukuthi phakathi kwenu athi umzalwane egula kufika into kuwena ethi fonela ubani uthi uyalala yaphinde kuveka le ithi fonela ubani uthatha ucingo uthi uyafona athi ngiyabonga umzalwane ngiyabonga ngiyafa ubusuthi asikhuleke amen masibandla selimasha with one step selimunye nabazalwane bahlale for 6 months sebefike bengenzi lutho amen asazi sizathu salokho kodwa siyakuphawula ukuthi for 6 months babengenzi lutho amen bazalwane okokuqala lokho engifuna sikuphume nakho ukuthi ubunye uNkulunkulu once wakusenza ubunye bandleni then the Holy Spirit will come ugcwalise ngisho ingane ka Sunday school ngoba uyabona ukuthi ibandla li ready ukusebenza amen bazalwane amen uNkulunkulu akazwani ne disorder azwani nenyakanyaka akazwani nokukhulumela futhi uNkulunkulu ufuna abantu bakhe ukuthi bahlale ndawonye baze babe enhliziyweni ngeke sisafika kulokho abaleli ibandla lase Jerusalem elithi iBhayibheli umunye ebona ukuthi omunye uswele wayithatha impahla naye ahamba ayidayisa abuya ayibeke etafuleni ebese kuthiwa nangu sibanibani ongenatho amen angeke sisafika lapho lithi iBhayibheli okwesibili ngifisa ukuthi sikubheke la bazalwane ukuthi maseke ibandla selihlangene selinhliziyonye uNkulunkulu wesenyakazo samadoda oJoshua oZerubabel baqala lithi iBhayibheli uJoshua waqala wahamba yothinta abanye abapriest yaqala umsebenzi uZerubabel wahamba yakubafowabo wafika naye wabathinta bafethu yaqala umsebenzi angithole eBhayibhelini ukuthi laba bathintwayo bake baqala ngokuthi ake ngiqale ngiqedele udonga la kwami ngisapenda mfowethu ngizona ngiqeda ukupenda bese ngiyanilandela hayi manje imoto yami isafile ngisalinda umakhenika uyakhumbula ukuthi Jesu bizabafundi uyakhumbula ukhona umuzi edazinkanga baba lithi iBhayibheli livela shishiya umuntu abese yalandela isikhathi namhlanje sidinga abazalwane abanjalo amen bazalwane okuzothi kumenyezela inkonzo wazi ukuthi ibandla lonke likhona kuleyo nkonzo kokhona i-commitment eyenziwe program director angangazi uma naye uyayi-understanda lento abeyisho la amen ngoba i-commitment i-life commitment amen yona abantu baje uNkulunkulu kusazo kahlale nje naye ekhaya bengithini ngoba ubekanjwa amandla kaNkulunkulu wabona ukuthi lento ifanele ukuthi ngiyisho angibonge igama lenkosi manje dadewethu siyelokhu ukukhumbuza amen manje selokhu ukukhombisa ukukhumbuza ukuthi khumbula ukuthi wathini angibonge igama lenkosi abanye abantu bayasaba ukukhomitha kanje kuNkulunkulu bayasaba ngoba ukukhomitha kuNkulunkulu enye into leyo amen uyazi ngikuxoxela indaba ukuthi baningi abantu abake bathinta uNkulunkulu ukuthi baphume bashumayela ivangeli baningi balapho
abanye babo la umuntu ngiyababona kade abathinta ukuthi abaphume bashumayele ivangeli kade mzalwane abathi yizaba nokwesaba ubonile umfundisi akhula ngaphansi kwakhe ehlupheka wabona kuze kuphuma umama mfundisi ehamba yosebenza abanye bathi mabebizwa bishop abese funi professional wife okay ukhuluma nge-professional wife nomuntu ephuma futhi lokho makholega akhavele honest banganjoba siyabagana befundisa singaphenduli amen basalwane ngoba uthe uNkulunkulu mambiza wabona ukuthi futhi angibiza njengoba bugwala noma buntuli noma bumbonambe ngibiziwe ukuthi angishiye isecular work uyibuka lento hayi ngizoba njengoba bugwala noma buntuli ngizoqhubeka nje nokusebenza mina ngabona ebandleni umfundisi ephuma egijima ethuna uNkulunkulu eZimbabwe wafika washumayela eZimbabwe ibandla akhoza ngaphansi kwalo lashuma eZimbabwe ngezwa abazalwane washiya umsebenzi lo wababa washiya wafika resign emsebenzini wa resign ngiyamelama ngokweminyaka wa resign ushiya umsebenzi wahamba eZimbabwe lathi ibandla manje eZimbabwe wathi uNkulunkulu uthe angiye eZimbabwe wabuya kwaphela siyayihlela phansi kwamabhodi amabandla wabuya eZimbabwe uyazi phelezelwa bani ephelezelwa umengameli weZimbabwe ngisho umengameli ebandleni amen sesibabiza ngobishop ngaleso sikhathi wathiwa umengameli wabuya nomengameli waseZimbabwe beno July conference wafike wareport umfundisi kwa report umengameli wathi intenzo uNkulunkulu ngalomzana asikaze sibe nasuka ke impostoli bamthatha lo mfundisi bamnikeza ibranch uyobazana ebranchini umfakeli uyazi umzalwane ufene nomzalwane waphupha akuzintaba namhlanje ayikhulumayo baholi bamebandla ngiyaxaphilisa umuntu ebizwa uNkulunkulu ukuthi aphume full time eyovangela nemnikeze ibranch atholweni indlela yokumondla anganikezwe ibranch angazi ngiyaphila phezalwane angazi kufike kanjani lapho inkinga amen bazalwane nayi into yesibili eyenzekayo masithinta lamadoda uNkulunkulu ayasukuma angazi ukuthi emsikuthi ngesikhathi esinakana amadoda ayasukuma ayahamba ayaphezulu la kwakhwe khona ithempeli amen afike ethempeli la aqala ngiyayithanda ke kanti bandla lazela ilento Assembly of God nganga fellowship nalo umsebenzi oluntu khona into abayikhulumayo laba bazalwane bathi ungazisusa iziphonkwane ebekwa amadoda amadala ayebizwa uNkulunkulu amen yabona nje nabazalwane emaziyo inene kufuneka nisho makhona ususikhongwane amen babona ukukhuluma la amen nisho lithi hayi indoda ebizwa uNkulunkulu ayikushongo amen amen bazalwane ngilento ngiyithanda kulabazalwane ke lithi iBhayibheli mabefika kwisite laba bakhwe khona ithempeli bacinga ukuthi i-altar yayikuphi ngezwa abazalwane abathanga ngoba sesifikile kwisite ayasibeke la i-altar bayicinga lithi lezingisi they erected it on its foundation izinto kaNkulunkulu ayibekwa noma ikuphi amen bazalwane bayicinga bathola ukuthi yes yayila i-altar lithi ke base beyaqala beyayakha i-altar ngubambe lokho ukuthi into oqala bafike bayakha bakhe i-altar amen bazalwane ngoba for 6 months kade behleli bengakhuleki
I-altar, i-main purpose ye-altar ukukhuleka. Amen bazalwane. Amen. Akhuluma ngayini uma umbhele ngokukhuleka emla? Amen. Yena ke phela mama. Into yokuqala bazalwane. Eyesibili eyokuqala ubunye. Ngoba kuzosizana ukukhuleka senhlakahlaka. Kuzofana nalo mkhuleko nelanga khuleka khona agcina uvaliwe ukuthi bishop ngisukume ukuthi usuku lekonze umkhuleko bese ngiyasukuma ngithi hayi bazalwane ngicela ningikhulekise nomkhuleko ongachazwa awuchaziwe nakumholi wakho izathini uzothi umkhuleko ongachazwa kodwa umholi wakho akabazi ngamhlanje uthi nje umkhuleko ongachazwa so suke sikhuleke thina bese kufa umakhelwane wakho kanti lo into wena ukuthi asiyikhulekele ayichazi bazalwane umkhuleko. Amen. Amen. I-purpose nje bazalwane ye-altar ukukhuleka. So labazalwane ngesikhathi bebamunye kwavela imbono engqondweni akho mbono oyophuma singekho munye. Kwavela imbono ukuthi asikhuphukeni bazalwane siyofuna la kwakumi khona i-altar. Bafika balimisa i-altar. Amen bazalwane. Lithi amavesi alandelayo base beyaqala beyakhuleka. Kuthina imhlatshelo bazalwane akithi sitwa letho lithi igazi le mihlatshelo waphelele wethu umhlatshelo. Asahlabeli thina sesiyakhuleka. Ngezwakala bazalwane. Ushuthi kwavuka umkhuleko kulabazalwane uthi into ezokwenza ibandla lethu nengixolele abavakashele ngabusengathi sengubandla lami. Into eyokwenza ibandla lethu i-word of grace iqhubekele phambili ubunye nokukhuleka. Sakuxoxa noMangethe ngendaba yokukhuleka nemkhuleko eyenzwa ezikhathini zanamhlanje. Sasixoxela noMangethe sixoxela. Amen. Angisho lutho bazalwane sasinjani? Sasixoxela nje. Futhi sasingekho kumoya Mangethe sasixoxela nje. Ukuthi ikhona imkhuleko esikhathini sami namhlanje mningi. Itayelo efica khona. Mina bebe kuya ngam bishop. Bengizothi kubazalwane ake nihambe umkhuleko usuhlolisisile ukuthi ubando obiza umkhuleko. Inamandla. Ngoba sasibuyela le inkinga sefuna sikhulekele wena manje ubuya nemoya uyalapha la uphuma khona bengikhuleko. Hallelujah. Amen. Awuqala ucingiko. Bexis ukuthi ubani lo? Mina nje bazwa ngiyithanda imvuselelo. Kodwa ngihambi noma yiphi imvuselelo. Unjalo. Amen. Amen. Angihambi noma yiphi imvuselelo. Fanele ungena kube umuntu owaziwa umzalwane engimaziyo. Bethi nje umfundisi umthethwa hayi asambe imvuselelo hayi yamazi umfundisi olimise. Ukhululekile ngoba waziwa ubaba umthethwa lo mzalwane. Amen. Amen. Lezo fela nje iqhamuke nje emoyeni isimemezela sekuthiwa kunevuselelo eholweni. Sengiyagijima ngiyakhona eholweni. Ngingazi nalokuthi ukhuleka umkhuleko lo muntu namandla awaphethe akhamkaphi. Source. Amen bazalwane. Soba lakha ke bazalwane altar base beyaqala beyakhuleka. Baqala nabapriest basebenza. Amen bazalwane. Angazi ukuthi bebenzana abapriest before this. Kwaphela umsebenzi wompriest lithi iBhayibheli ekseni umpriest wayevuka etempelini afike kwi-altar athathe umlotha wangayizona ahambe aphumele ngaphandle kwekamu afika uchithe khona angene ngaphakathi futhi ayoqala umlilo omusha. Amen. Amen. Mina nani sakhula sicwele bethi anovutha njalo emoyeni anovutha njalo emoyeni sami siyavutha njalo emoyeni yes siyavutha njalo emoyeni ethempelini kwi-altar kwakhe kuvutha njalo.
Amen bazalwane. Bangena abapriest ekuseni banze lokho abakwenzayo baphume bangena abazalwane bazokhuleka. Amen. Amen. Abanye mzalwane ngikutshela ngeke bakuthande lokho. Bagijima 0626 nje. Mayibizwe bandleni lakho umkhuleka akekho. Hawu kodwa mfundisi. Akekho. Uthatha ngisho i-leave makuthiwa usebenza ebusuku ngoba kune 626 eCaris Fountain. Jehova Jesu. Akasumeke la bambona bathi sinomkhuleko bazalwane ngosuku olukuthi. Ufica ukuthi bakumbonambe, uma mbonambe emhlabeni nabazalwane abawu3. Kodwa ibandla line-membership elabo 30. Kodwa yaseCaris Fountain bambonambe uhalf webandla lapha. Nemnikelo Kumele siwukhuze lo moya. Ngoba uyadunga ibandla. Ngoba usuke futhi kusuza la phambili uzokhuluma lemfithimfitho kade uyizwa lapha ekuhambeni. Balimisa ithempeli endaweni yalo. Amen bazalwane. Amen. Izinto ningazisusi kuma foundation azo. Amen. Amen. Uma kwathiwa kuleli bandla kukhululiwe ukukhuluma ngezilimi. Phela nje kufanele kube khona onomoya okuyihlola leli. Amen. Amen. Umuntu angeze ukuzosikhuluma lesishalambombo lapha sesilokhu sidizini. Ebandleni eyokufunda abaseKorinte. Ebandleni kuba khona okhulumayo kube khona ohumshayo. Kube khona ohlolisisayo. Amen. Amen. Umuntu akabhibhidle lamaqede bese kuba kuvume komunye. Engiyayithanda lona sakamhlola lezo zazo wobaba. Ngoba ubhibhidle ngezilimi ebese asukuma omunye afika akuthatha akukhiphele ngaphandle athakuzona ilimi lezi. Ngoba kushinala ivangeli longancengi. Amen. Baba uthi maxoxa athi kwakuthiwa uma ungayizwa lento esiyikhulumayo thatha ibhanti lakho umnyango njani uvulile. Bahla ambonge igama lenkosi. Amen bazalwane. Bangakhale bazalwane i-altar kwabeke sekuqalwa sekukhuleka. Orderly. Amen bazalwane. Amen. Ngoba i-order into kaNkulunkulu. uNkulunkulu uyayithanda nje i-order. Ukuthi mama senze izinto zakhe sizenze kunale order kaNkulunkulu. Amen. Uverse 6 sengiqeda bengikhulekile impela uNkulunkulu ngenxa yamandla la ukuthi sengathi ngingangami isikhathi eside. Ngosuku lokuqala lwenyanga yesikhombisa yayizwa le ndaba for 6 months abakazi bakhululekile ufakaze iBhayibheli uverse 6 uthi kwathi ke ngo first day yenyanga ka7 kwase kwenzekani bazalwane baqala ukunikela ngemnikelo yokushisa kuJehova kepha isisekelo sethempeli sasingakabekwa. Lapha la umsebenzi wakhona kunenhlangano emisiwe esiza labo esisebenza ngabo. Inesiqubulo esithi fasting first. Amen bazalwane. Fasting first. Nala ekhaya. Okay. Ngiyajabulela ke. Izinto zokuqala kuqala. Andibala sengihlala phansi emsiyana besondela. Ubunye ubeka i-altar endaweni yazo. Ukhuleka. Ayiphambani lezi ndawo aqale akushiyo ukuthi randomly kezwakala bazalwane zilandelana nje kanje ubunye ukubeka i-altar endaweni yayo ukhuleka. Kusibheki bandla lakho uyabona Selomi imatise wako uwako wetu kupelile. Fundisa ndo bazosikhuleka lapha. Telo moya oyingcwele Yesu baba uso wakho umsebenzi
Kasi